kako je nestao Iggy Player. Ovdje imamo puno ovih nasumitnih videa ljudi koji pokušavaju da objasne kako je nestao Iggy Player, ali ne jede to hljeba. Iggy Player. Imamo ovdje Iggy Player, bio age, nešto. Aha, vidi ga je slijep. Rođen 93. Srbija. Pa nije ni čudo. Iggy Player ima rak. Nije ni čudo. Mi se čudimo što ne snima čovjek ima rak. Da, ja to vidim malo bolje. Cancers. Jebote, pa i Messi. Kao što vidimo, Iggyjev Instagram. Moramo to malo detaljnije pretražiti. Dobro, sad ćemo skontat gdje je Iggy opušteno. You know who I am, Iggy Player. Da vidimo. Kao što vidite, komentari su većinom od ljudi kako plaču za Iggyja da se vrati, ali Iggyja nema. Oh my god, čovječe, pa očigledno je. Sad mi je sve jasno, jel vi vidite ovo? Jel vi vidite ovo? Mi se pitamo gdje je Iggy Player, ovo je očigledan dokaz. El Fatiha Islam Hans. Evo, to je to, brate. To je to. Prayers, mosque, hands, vidite ruke, vidite ovo. Ima ovdje nešto, mislim da je očigledno. Iggy Player se pridružio Al-Qaidi. Ok, je li ovo Iggy Player? Ok, ovo nije Iggy Player. Ali bilo ko da vi maskirani momaka bi mogao biti Iggy Player, tako da možda je neko od njih Iggy Player. Znači, Iggy Player je prešao na islam i pridružio se Al-Qaidu. To bi iskreno moglo da se desi. Da vidimo dalje ove slike, čovječe. Pa čovječe, pa kakva je Al-Qaida, ovo je očigledno. Ako ne vidite šta se desilo, mislim, slika vam sve govori, čovječe. Alex Turner. Evo ga. Znao sam da će se kad ta desiti. Artički majmuni, brate. Alex Turner. Iggy Player. Alex Turner. Iggy Player. I ovu teoriju i ova slika potkrepljuje. Vidite ovo. Illuminati. Šta Illuminati radi? Aj, šta radi Illuminati? Zamjenjuju pjevače. Znači, Alex Turner je poginuo i oni su uzeli Iggy Playera i zamijenili ga za Alex Turnera da se ne raspanu oni majmuni jarone. Očigledno, vidite da su Eminema su zamijenili. Sad su zamijenili Alex Turnera Iggy Playerom. Zato Iggy više ne snima. Obavezno ljudi ostavite like i subscribe ako ovo sve ima smisla, jel? A mi se vidimo u sljedećem videu, ćao.